kon si moun te kon pedi chas. Tan kou telefon yo ye, fok yo toujou konekte. Gen sa kontan le yo prantan pou yo chaje. Konsal ka fache si la chaje ou dekonekte. Gen bon kaboui, gen gros kaboui, gen long kaboui. Ay maman. Mwen gen yon bon kap solide. Eske ou pense la kompatib? Kajam pral metel, li pa bezwen enkyetel. Depi se kap mwen la bien chaje. Lem rive m'plogel, apre de 3 mouvman mamzel mette ma 0%. Ki sa l'fem? Sa sou solo 10%, 5%, 3%, 0%, 4 jam sesi. Vite fait plus bri 10%, 5%, 3%, 0%. Mamselle pensait t'as fait le vini, t'as fait le pipi. Mais pas connaît si m'sait au bois venti la pli. Les tim pitol tal mangeon popcorn. Autant de bœuf fallait ouais con. Ou di chanj mwen, ou di chanj mwen. Mamzal pense ta fel vini, ta fel pipi. Men pa kone si mse ou bois vanti la pli. Li tim pitol tal manjon popcorn. Autant de bœuf fallait ouais con. Ou di chanj mwen.